Tanova ayino karite jibe ezima ofaye. Haleluya. Murabeho. Aha ni ku Kibuga, hano ni ku Kibuga cyandadaye turamusezeye bwanyu. Sawa. Asante. Iwe wimura batware akimika abami mugihece hana kimwe kimunanira age gibiye iuhindura amateka uwari umushumba kabumami hana kimwe kimunanira age gibiye iwe wimura abatware akimika abami mugiheje hana kimwe kimunanira age turi mpaka twaje guherekeza Aime wakoze amateka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Frank ndibuka njye namumenya agishika Kigali, naramubonye nkajya mvuga ati cyo genda mubone aze muri Foursquare ndabata hako umwana afite impano, nkumva afite impano kabisa. Noneho ndavuga ngo umunsi umwe aratambuka kuri stage, n'ubu akunda kubivuga cyane, akunda kubivuga. Yaratambutse afashe mikoro, ndabayeho mikoro uriya mwana nafate subiza mikrofone uriya mukobwa mwaka mikoro cyo gena ifite kubasha mwaka, ariko ntamenye impano imurimo. Numvaga ari umuntu nyine ufuye gufata mikoro usanzwe utari n'umuririmbyi. Icyo gihe aratangira nyine atangira kuboneka, akazaboneka mu gatatu Foursquare. Umunsi umwe aririmba mu Banaziri, akora igitangaza. Naho natangiye mumenyera kuvuga nihuta kugira ngo n'abandi babashe kuvuga. Icyo gihe turatangira tunyurwa n'imirimbire yiwe. Icyo gihe naracurangaga piano, hari undi murimbyi bitaga Elize Bigirimana. Icyo gihe Elize Bigirimana yararimbaga yavo Frank akaririmba. Frank tugakorana mu mavuga butumwa ahantu hose. Frank yambereye umugisha muri icyo gihe udashobora kumva. Icyo gihe noneho ubuga noneho icyo gihe n'imbere, ariko ubu twagiranye mu bana udasanzwe na Frank nje nari nsigaye niburira umwanya ngewe ngashaka uburyo no kuryama nkabibura kubera amavuga tumwe menshi yagiraga. Buri munsi twagiye none nkazagera nkamurota karota turi kuri stage, karota twagiye. Urugero rumwe natanga rw'umubano wanje ntazibagirwa, nimba navuga ngo urugero, nimba navuga nk'urwibutso ntazigera nibagirwa. Frank twahuye n'ibibazo bitandukanye, nje nawe twagiye nko mu bavuga butumwa. Umunsi umwe tugiye kuva Mbarara, imodoka idupfira tugera ahantu mu mwijima, tubura n'ikintu na kimwe kidutwara. Turi babiri tugize Imana tubona umumotari wo muri Uganda, w'umugande tutari umunyarwanda. Turavatse kuyu muntu natujana ahantu tutazi mu mwijima, nta n'umuriro uhari, uri kubona ari ikijima gusa. Imodoka yakwamye, abantu bose abagande bahita bakweba. Turahagarara aho ngaho, tugiye ko tubona motirage yadutwaye ahantu, twavuye ahantu irindi igera ku mupaka w'u Rwanda. Mu by'ukuri imbeho yaradukubise, nafashe amaguru nkazanyasobekeranya kuyiwe, nkazafata amaguru. Frank sinamuri cyo namuvugaho, sinzi ko nabivuga, ni ibintu byinshi.
ariko tuzaguma tugende tubivuga kuri iyi channel ya Iwacu Films. Nawe ndamushimira cyane, twarakoranye cyane na Frank, twari dufite ikanisa nimba rirangiye, nimba tuzashaka umupasite represent aragiye, turaza gushaka undi mu bishop uzomusimbura, ariko biragoye kubaho tudafite Frank hano muri gihugu cy'u Rwanda, biragoye. Frank namwigiye ikintu bita ubuntu, agira ubuntu, n'umunyabuntu, azatanga, azarekura atita. N'ubu nyine duhaye tuza yujuje imodoka yanje full tank 65, ejo yashizeho 25, none musa yashizeho 65. Tuhaye tuza ngazambwira umuntu ngabate shiramo 10 ngo yango niba yuzuze, uko niko asanzwe agira. Tugenda nkabati shiramo 10 ata ngo yango shemo 30, kandi ngiye kuyatanga ngasanga niwe kera wayatanze. Twaje kurya ahantu Frank mu byukuri jewe ngira mu byukuri nta kibazo ngira cy'amafaranga, ariko Frank yageze agira uruhare rw'uko nabo ntafite amafaranga, akazagira ngo nta n'amafaranga mfite, naje hano wihingurika nkwishurire, akahita yishura ya mu byukuri yambereye murakoze cyane, murakoze. Ariko n'umuntu wese, abantu bose ndabizi, abantu bari hano barabizi ukuntu Frank yabafataga. Frank yari papa w'abantu kandi ari umwana, yareraga nk'abantu. Hari umuryango nzi yareraga urimo abahungu bita ngo ba Eric n'abatebuka n'abadiweri. None ubu nyine nabonye yasize aguze isukari zamara umwaka. Ariko muzukuri duhuye n'ibibazo cyane wenda aho ni mu buzima busanzwe, ariko nje mu buryo bw'umuziki naza mubwireje wenda banjewe kera ukundaguwe, ariko kubera ukuntu ngiye gucika intege ndama mbu umuhanzi, gwera uyu munsi ngiye kuba umuhanzi sinzo kubera irungu ryo kubura umuntu ngiye guzancuranga nkumva ndanezera. Ariko n'abandi baririmbye Imana izofashe bakomeze bagire spirit nk'iyo Frank yabaga afite. Ya Imana ibawumugisha. Frank twifurije ibihe byiza muri Amerika, kandi very soon twaraje n'ubundi dukomeze ivuga butumwa. Imana ibawumugisha. Murakoze cyane, turi hano kubwo gusezera umuvandimwe Frank, twabivuze cyane kare turabiganiraho. Frank turagusezeho, ugiye muri kiriya gihugu uzakomeza umurimo w'Imana. Ku bwanjye ndibuka utuntu tugera kuri 2 gusa navuga kuri Frank. Akambere ni igihe twagiye mu ivugabutumwa, abantu bose turajyama, twabuze aho tujyama, Frank arimuka ampeza umwanya, abandi banze kwimuka. Ako kantu nzakamwibukiraho. Ikindi agira ubuntu, hari abana yarareze hano Kicukiro n'abandi b'imasoro, urumva ibyo ni ubuntu yari afite cyane, ibyo twamwibukiraho. Ikindi namwikwira ku kintu cy'ubuvandimwe yagaragaje mu gihe twabanye cyose cy'umwaka, ntabwo twigeze dukorogana n'umunsi n'umwe, nta kosa namubonyeho, nanjye ntacyo wenda namubangamiyeho. So mu magambo make, Frank I love you, turi kumwe next week ngiye nzazayo tuzabonana. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Murakoze. Turimo gusezera Frank hano ku mupaka, turabyishimiye cyane ko Frank agiye, ariko nanone turababaye cyane. Frank yari inshuti yanje ku giti cyanje cyane. Frank twamenyanye nka 2017, ariko Frank yari inshuti yanje cyane. Rero kubagiye ndababaye nyine nta kundi, ariko Frank yari umuntu mwiza nkuko bambere babivuze, bagiye babivuga nzungwa yabivuze ngo Frank yagiraga ubuntu bwinshi yabugiraga. Njewe sinovuga ibintu Frank yagiye ankorera ni byinshi pe, byinshi cyane. Mu buryo ntavuga uburyo bwose pe. Wasangaga turi kumwe buri munsi, aho yabagari niho nabagandi, mbese ndi muri Kigali twabaga turi kumwe. Rero Frank
nta kindi navuga gusa usibye kumubwira ngo azayahirwa agiye kandi Imana izamufashe. Rero murakoze. Twongeye kubasuhuza tubaha mwiriwe. Uyu ni umunsi wa nyuma wo gusezera Frank nk'inshuti yanjye twabanye. Ibintu bibiri gusa mvuga kuri Frank. Frank yagiraga urukundo kuruta abandi bantu benshi. Icya kabiri, Frank iciwe yagisangiraga n'abantu. Frank tuzagukumbura nk'inshuti zawe. Ibintu bibiri nzamwibukiraho cyane dukunze nko guhuza nje nawe kuko twakundaga kuririmbana. No kuvuga ngo mu buryo bw'umwuka hari ukuntu twageraganaga nk'ifuhe ry'ibintu. Twagira ifuhe gutya nje nawe twakominikana nawe tukamenya ko tugiye kwataka, tukamenya ngo turataka turojeje aha twembi tukama tugenda uko. None ubu ngubu nsigaye nje nyine Frank aransize ariko sigaranye Imana kandi nawe ajanye Imana. Tuzakomeza tuganire. Asigaye inshuti za Frank zisigaye hano mu Rwanda mwihangane, ubwo nyene ni mu mubura njewe ndasigaye muzambona. Imana yo mu ijuru imuha urugendo rwiza kandi zamuyobore. Frank, I love you, I love you, I like you. Icyo namwigiyeho Frank ni ikintu kimwe. Frank azi kurekura ibintu byiwe vuba cyane. Frank rero ni iyo afite amafaranga yiwe twakaza tuyasangira twese, twakaza tuyasangira rwose kabisa. Frank ico kintu yagikoze neza cyane. Imana yo mu ijuru imumugisha kandi tuzakimwibukiraho cyane. Urugomo twagiraga hano muri Kigali vraiment wakazarumera nka neza iyo duhuye twese turi kumwe. Rero Frank tuzakwibuka kandi tuzahora tukomeza kuvugana. Gusa nawe aho ugiye uza witaba telefone ko tuzaguhamagara cyane kuko niko tuzagukumbura cyane. Nshimishijwe no kuvuga kuri Frank akiriho atapfuye. Abarimo kubyumva ntimugire ngo turimo turamuvuga nk'umuntu wagize ikibazo. Ni umugisha kuri nge ku giti cyanjye kandi yabaye umugisha no kwitorera mu buryo buhambaye. Hari ibintu bibiri namubonyeho, bibiri bikomeye bisumba ibindi. Icya mbere nuko Frank ari umuntu uriho umwuka w'Imana. Aho igitaramo ubona bisa nkaho ikirere cyane niwe gufunguka, Frank akaza nabonaga ibintu bihindutse. Uwo ni umwihariko wa Frank. Ikindi kintu cya kabiri namubonyeho cy'umwihariko gitandukanye n'iby'abandi bantu, namubonyeho energy, imbaraga. No kuvuga ngo arimo guhimbaza Frank cyangwa arimo kuramya, arakora agakoresha imbaraga zirenze izanjye, zirenze n'iz'abandi benshi dushobora guhuza, agakora amateraniro akarinda asoza gifite za mbaraga yatangiranye. Ni nka Caleb wavuze ngo imbaraga yari afite ari mu myaka 40 nizo gifite ari no mu myaka 80. Frank rero ni umuntu w'imbaraga nyinshi mu materaniro, akongera kandi akaba umuntu uriho umwuka w'Imana uzamura amateraniro mu buryo buhambaye. Ndatekereza ko ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye ikintu numva namwigiyeho nico ngicyo, gukoresha imbaraga, umwete, ishaka ry'umurimo, gukunda umurimo arimo gukora, gukunda Imana muri rusange. Ikintu gitangaje nuko Frank yigeze kubona utuzi dutandukanye two gukora, akora ibintu bijyanye n'ibyo yize, ariko bikamunanira kubera urukundo n'ishaka ryo gukunda Imana no gukora umurimo w'Imana. Ndatekereza rero ko ni umugisha kandi azakomeza ari umugisha, nubwo tutakiri kumwe hano mu Rwanda, ariko azakomeza ari umugisha kuri twe. Ndatekereza ko azakomeza umurimo hariya. Mwifurije rero amahirwe mu buzima bwose. Icyambere azagira urugendo rwiza, niba ari urugendo mu kirere hazaba ari heza, azagerayo amahoro, kandi namara kugerayo ndatekereza ko Imana izamushoboza akabasha gukora umurimo neza n'ubundi agakomeza kutubera umugisha. Mwifurije rero ibyiza byose umuntu ashobora kwifuriza inshuti. Azahirwe.
murakoze twishimiye kuba ahantu umwanya wo gusezera umuvandimwe agiye avuye mu gihugu cy'u Rwanda agiye muri Amerika. Kuri njye birambabaje cyane kubera ko sinzi uburyo navuga Frank, biragoye kubera ko ni umuntu twabanye cyane, twamenye 2019 ariko ubuzima bwinshi nanyuzemo donc kuko twamenye nkirangiza ishuri, ariko ni ibintu biba bigoye kubona urangije ishuri nta kazi nari mfite, ariko Frank yaramenye kugeza na n'ubu ngubu nari ndimo ndiga kaminuza 90% navuga ko ari kumfasha kuyiga. Urumva ko ngewe biragoye ibyo nambaraga ibyinshi aho najyaga donc niwe wamenyaga. Urumva umuntu nakiri umusore ufite inshingano nyinshi ariko agafata undi musore akaba yamwishurira, ni ibintu bitaba byoroshye. Rero kuri ngewe sinzi uko namuvuga, birambabaje cyane ariko birananshimishije kubera ko hari ahandi avuye hari naho agiye. So dushima Imana kuba imucira inzira akagenda, kuba dusize ntago bitworoheye, ariko mpamye neza ko tuzakomeza kuvugana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wari umugisha gukomezanya nawe, ariko nanone muri ubuzima ntabwo bijya bikunda ko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Asigaye icyo navuga, mwifurije umutima yari afite mwiza, uzakomeza kubana nawe. Murakoze cyane. Shalom bwoko bw'Imana. Mbere na mbere ndabaramukije mwese aho muherereye, inshuti za Frank. Nanjye icyo navuga kuri uno munsi, ngenda avuga icyo namwigiyeho, mvuge no ku buzima busanzwe inshuro nyinshi twagiye tubana. Frank namwigiyeho kugira urukundo, ibyishimo, ubunyangamugayo ndetse no guca bugufi. Ikindi no gusangira n'abarushije ubushobozi. Iki ndakivuga cyane kubera ko hari ahantu twari dukunze kuba duherereye inshuro nyinshi. Ntabwo Frank yagiraga igihe cya shopping ngo ajye kwishopingira ku giti cyiwe. Yashopingiraga itsinda ryose ry'abantu bari kumwe ko kanya, ku ipantaro, ku nkweto, ku shati. Ni byinshi yagiye akora hano mu gihugu cy'u Rwanda, habe mu miririmbire. Yagiye yomora ibikomere by'abantu benshi, ariko tuzi neza yuko dusigaranye Imana izongera ibyutse abandi nabo bakore ibirenze ibyo yakoze. Icyo namwifuriza nuko aho agiye naho yazakomeza kuba imbyazwa musaruro nkuko yari imbyazwa musaruro hano mu gihugu cy'u Rwanda, binyuze mu miririmbire ndetse no mu buryo buri financially. Frank twamenyanye mu banaziri guhera 2020. Je nkora keke. Frank twatangiye tuganira kuri WhatsApp, ndi kwinjira twahuye turi kumwe n'undi muhungu bita Mubiri, niwe yari ayoboye abanaziri ico gihe, tuba inshuti kubera ko ntari n'umuririmbyi, nta kintu na kimwe na participa, twahurira mu rusengero ariko akazanyandikira tukaza tuganira, nkabona ari ibintu bidasanzwe. Rero namukorera keke. Iyo nagaza ndi gukora keke ya Frank, mu by'ukuri nayitondera nkayikora neza ku buryo numva nanje ko ndiko ndayikorera inshuti, kuko mu bisanzwe yari umusitari. Frank yari umusitari wo hejuru kabisa, abantu bose bari bamuzi, kandi yafasha abantu benshi. Hari abantu benshi bazaga bavuga ibigwi bye, bavuga ukuntu abafasha, ukuntu yitanga mu murimo, ugasanga ari byiza. Rero nanje mu by'ukuri ahagiye abari muri Amerika bazomwakire neza, kandi Imana izojane nawe zokomeze kumukoresha ibirenze nk'ivyo yakora hano mu Rwanda, kandi imbaraga Imana yamwambitse azozikomezanye. Hanyuma ibindi byose turamukunda cyane. Hano turi ni ku mupaka, twaje gusezera inshuti yacu Frank Aime. Mu by'ukuri dufite ibyishimo byinshi kuba Imana imuciriye inzira akaba agiye mu gihugu cya Amerika. Wenda nubwo gutandukana bisa naho bigoranye, ariko icyo yakoze kinini turakizirikana pe. Frank ni inshuti yanjye cyane pe, kandi hari byinshi akora. Frank ni umuntu mwiza, ikintu agira
agira urukundo rwinshi, urukundo rwiwe rukamutera kugira ubuntu cyane, akagira ubuntu. Frank nta kibazo wagira muri kumwe, Frank ni umwana mwiza mu buzima busanzwe. Rero mu magambo make tumwifurije urugendo rwiza, azagenda agerayo amahoro, Imana izamurinde, Imana izabane nawe, kandi umuhamagaro wiwe azawukomeze. Mbese itabaza cyangwa se igicaniro ciwe tikikazime, azagume ku gicaniro, azakomeze abumuramye mwiza, mu by'ukuri ahembura imitima ya benshi. Kandi Frank donc afite ikintu akora gihuza abantu. Hano turi nubwo wenda mutubona umwe aza hano kuri kamera, ariko turi benshi pe, turi benshi mu by'ukuri. Sinzi uburyo turi buve hano, dutegereje ko yambuka akambuka mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri Frank wakoze byinshi, turabizirikana, wabaye inshuti yacu kandi wakomeje kutwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Rero urabeho, Imana ikurinde, tuzongere tubonane, Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikomeze ikurinde mu bikorwa byawe byose, uzagira urugendo rwiza, uzagira ikirere cyiza, Imana izakurinde. Iyi telefone mfite ni Frank, uyu mupira nambaye ni Frank, ipantaro ni Frank, urukweto ni Frank, muri makeya ni Tebita wange. Agiye muri Amerika, ariko sezerano twagiranye azagumya kandi akanyenyeri kugira ngo mbashe gutega moto, na breakfast niwe wari uyishinzwe yanje, azogumya kandi akanyenyeri. Mu by'ukuri Frank yari umugabo, namwigiragaho gukora cyane TikTok, namwigiragaho gukora cyane, namwigiragaho gukunda abantu, namwigiragaho kubana n'abantu. Frank twarabanye kuva 2015, igihe cyari kigeze nyine ngo age gutura muri Amerika, ariko nanjye ko ndagenda vuba, igihe nk'iki tuzaba turi kumwe. Turashima ko tumuherekeje, tukaba tumugejeje hano, Imana izabane nawe mu rugenzi. Tabizi ko nubwo agiye tuzogumya tuvugane nta kibazo, nawe agenda amenyera igitaramo cyawe online nk'abandi bose baririye, ajya gumya dukurikire mu gitaramo. Twataramanye, twarasangiye, twarararanye mu rwego rwo kumwibuka. Turaca ahantu hose twajyaga duca mu maduka, katugurira imyenda, twamatugura imyenda twishure kugira ngo tumwibuke. Duce mu maresitora yose, twamatugenda turya twishure mu rwego rwo kumwibuka. Tuje Sport View Winnie Kikerave, twishura amazi. Frank ni muyomba ya mvuge gute, ikintu kimwe kidasanzwe muziho, yagiraga peti mu nzu. Niwe muntu watubyutsaga mu gitondo ngo tunywe icyayi kare yajyaga tubyutsa mu gitondo ngo tunywe icyayi. Niwe waduherezaga amaprograme yose y'igitaramo. Ikindi cya kabiri muziho, yakundaga Rocky Sauve. Tuzomukumbura. Murakoze cyane. Yakundaga Rocky Sauve. Turashimana ku bw'iki gihe cya Frank, turamuherekeje, turi ku mupaka. Turashimana yaduhuje na Frank, akaba umwe muri twebwe, yatubereye umugisha, yatubereye umwana, yambere musaza wanjye, aba murumuna wa Chris. Mbese yatubereye umwana pe, yatubereye n'umwana, byose yabaye byose nyine. Frank ni byinshi twamwigiyeho, guca bugufi, yaradukundaga akabitugaragariza. Mbese sinzi uko nabibabwira, twarabaye igihe kinini, igihe cyose twamwiyambazaga tumukeneye, yarahabaga igihe cyose. No muri corona twagezeho turabana nyine kubera gukunda igitaramo, ariko natwe twamugiyeho umugisha nyine, natwe aradukunda.
ikindi inswe agira ubuntu yagiraga ubuntu pe hagiye baza gutarama bari nk'abantu nka 20 mu rugo bamara gutarama bose bakahita bavuga kagiye koga sport view bose abantu akaba in charge yabo bose akabishyurira yamara kubishyurira bakarya bakajya sauna mbese bakoraga ibintu byinshi nyine biri kuri bill yewe mbese nta yari umunyabuntu pe yari umunyabuntu yari umwana mwiza yakundaga Imana agira courage ariko aho giye tumwifurije kuzagira ibihe byiza tuzakomeza tubane nawe kandi azakomeza gukorera Imana nk'uko yabikoraga n'ubundi murakoze cyane. Nk'uko abenshi babivuze turi hano mu buryo bwo guherekeza Frank atari uko yapfuye ahubwo avuye mu gihugu cy'u Rwanda afite ahandi agiye gutura cyangwa gukora ubundi umurimo w'Imana no mu bundi buzima busanzwe. Frank yatubereye umuvandimwe mwiza, yatubereye inshuti, yatubereye umunyamuryango, afite umutima udasanzwe pe. Dukuyeho uko azi kuririmba tugakuraho uburyo ashoboye amateraniro, ashoboye stage n'umuhamagaro we akawukorana umutima we wose, agira n'ubumuntu, afasha abantu benshi ku buryo butazwi wenda n'abantu benshi, ariko abo yafashije bose barabizi, n'abo atafashije babyumvishije kubo yafashije. So yarakoze kubwa buri kimwe, ndavuga mu buryo bw'abanaziri. Simvuga nk'umuyobozi kuko nta kintu ushinzwemo n'umunyamuryango nk'abandi bose, ariko yakoreyemo ibintu bitangaje. Yashyize imbaraga ze nyinshi ku banaziri mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika, arwanya ishyaka ryabo, ariko Imana niyo nyine igena imigambi, igena igihe cyayo, buri gihe cye cyari kuba ari iki ngiki bavuye mu Rwanda, ariko nk'abanaziri tuzamukumbura cyane. Ndavuga mu ruhande cyane rw'abanaziri kubera ko ariho twahuriye kenshi, niho hantu twabanye cyane umwanya munini. Yasirukiye rwose, yafasha abanaziri nk'abana be, atari uko ari we mukuru barimo, ahubwo ari ishyaka ryinshi afite. Tuzamukumbura, tuzakomeza tumukunde, kandi ahandi agiye naho azakorera umurimo w'Imana nk'uko yakoze inaha, azakomeza agira urukundo nk'urwo yari afite, kandi abadapfuye ntibabura kubonana, tuzasubira tubonane, tuzishima. Kandi warakoze Frank, God bless you so much, turagukunda cyane, murakoze cyane. Njyewe simfite ibintu byinshi navuga kuri Frank kuko ni byinshi namwigiyeho kuva namumenya, ni byinshi twamwigiyeho twebwe nk'abanaziri, tuvuze ibyo bwakwira bugacya, ariko nyine turi hano kubwo kumuherekeza. Avuye mu gihugu cy'u Rwanda agiye mu kindi gihugu, agiye gukomeza yayo ubundi butumwa, ariko ikintu navuga nubwo agiye tuzamukumbura, tuzaguma tumukunda. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko twamukundaga cyane twebwe nk'abanaziri. Yatubereye umwana mwiza, nta kintu twizeye tumuburana na kimwe. Ikindi kintu navuga, Frank twajyanye mu Burundi yadufashe neza, yaratwakiriye, sinzi nyine ukuntu nabivuga, yatujyanye ahantu hose, yaratwakiriye nyine, yadufashe neza cyane. Ibujumbura umva twari tumeze neza, abantu babibonye, bamwe na bamwe barabibonye, ariko yadufashe neza cyane, turabimushimiye, niyo mpamvu tuzahora tumukumbura. I miss you so much, we love you. Rakoze, nta bintu byinshi mfite muvugaho nonaha for now. He's been a great friend to me.
It's a great pleasure for he's been one of us, especially mu banaziri. I'm sorry, nago simbashije kuvuga cyane ariko I'm fine. Dutewe ishema nawe, tuzasigara mu mwanya we kandi tuzakora ibishoboka kugira ngo tuzibe icyuho. Azagira urugendo rwiza, turamukunda, yarakoze kutwitaho. Shobundi turi Bujumbura, yatweretse urukundo kuri, ntago twabyibagirwa. Imana imuhe umugisha. Birashimishije ko agiye mu kindi gihugu cyiza kurenza icyo yari arimo, ariko nanone birababaje kuko nkuko mwakomeje mubyumva babivuga, guhura n'umuntu biroroshye ariko gutandukana nawe biba bigoye. So rero ntago twishimye kuko birababaje nyine kumusezera, kuko yari umwana mwiza, yakundaga buri muntu wese atitaye ku cyo ari cyo cyose. Tuzamukumbura ako azagerageza nyine ajye akora ibyo yakoraga akiri inaha. Agira urugendo rwiza, turamukunda cyane. Turi hano ku mupaka w'Ubugesera uhuza u Rwanda n'u Burundi. Duherekeje umukozi w'Imana Frank. Imana yaciriye inzira kugira ngo aje mu gihugu cya Amerika. Frank twakomeje kumuvuga, nibajije ibintu twavuze kuri Frank, abantu bararize, abantu bavuga amagambo menshi. Se urupfu rwa Frank ruzamera gute? Ku ibintu byose bamuhamije agihari, ariko numva nizo byiza kujya guhamya umuntu agihari kugira ngo nawe yumve ukuntu abanye n'abantu, kuruta guhamya umuntu yapfuye tiyumva ibyo mumuvuzeho. Ariko Frank ndamuhamya, ndamuvugaho nk'ibintu nkabingaye. Ikintu cya mbere, yari umuntu wicisha bugufi. Frank ni umwana uca bugufi kabisa, bitewe n'urwego yari arimo, Imana yari yaramuzamuye, ariko yari umuntu wicisha bugufi. Cya kabiri, yari umuntu w'ubuntu bwinshi cyane, yaragira ubuntu bwinshi cyane. Frank ntiwo musaba ikintu agifite ngo akikwime. Mwajaga kugura umwenda mu iduka ugatora nawe agatora, niba ari urukweto ugatora nawe agatora, akishura adafite uruhuha. Frank ni umwana mwiza. Ikindi cya kabiri, nubahiye Frank ndanakimukundira, atarateye nk'abandi bayumbi. Abakorari nako abakorari baririmba, ariko Frank yisungaga abayumbe kuruta abaririmbyi. Iryo jambo niryo ryanshimishaga cyane. Frank wasangaga abashoreranye nabo n'abayumbe kuruta abaririmbyi bagenzi be baririmbanaga. Mbese yahoraga mu bayumbe yifuza gusa kuvomera amavuta kugira ngo akomeze yuzura amavuta, kugira ngo naje kuri stage aririmba afite amavuta. Nta kindi cyageza kibimushoboza no kwisunga abayumbe. Rero Frank uragiriye muri Amerika, hariho abandi bayumbe, uzokomeza ubisunge, uzokomeze wisunga abayumbe. Niyo moteri de lo sevare de jine. Shanzo gukumbura Frank, nzagukumbura. Nije twararanaga nawe, twararanaga ku gitanda, niwe mu gitondo watubyutsaga. Dufite umukozi akamabyuka agaheza umukozi faranga bakaja guteka icyayi, niwe watujanaga mu mujyi aho dukeneye kurira hose. Wari umugabo, egera hano sha, wari umugabo, nzogukumbura papa. Uzogire urugendo rwisa, uko turajanye mu mwuka no mu mutima. Ukundi ndi Amerika nubwo batambaye visa ariko turi kumwe kuko tuzoza tuvugana isaha ku isaha, kubera ko tuzokomeza wisunga abayumbi. Nico nagukundiraga Frank. Mwavugaga ngo muje gutarama, muje guhudumiya, nta ruhuha, akama yemera mugatarama igitaramo. Hari indirimbo yarazi nari nkunda, iyo ninjiraga mu materaniro yageza ziririmba kumva merewe neza. None papa, nzoza nama nguhamagara kuri telefone uririmbe, dutarame, Imana ivuge, itwereke ubuzima bwawe, kandi Imana izokugira umuco muri Amerika, ikwambika urumuri ku buryo uzohuruka muri Amerika. Amavuta bakwitezeho ntaba ariyo bazogusanga, bazosanga kubuze kurenza uko bakuvuze. Rero
data nta kindi novuga ndaguherekeza kugeza nkugejeje mwanyuko neza gutya neza winjiremo tugaruke tugende niba ngombwa tuzongera dutege tuze ku kibuga cy'Ibujumbura tukuriza indege turebe ko indege ikujanye duhebega nanone kuko ndi turaheba tukiya tukubona rero ni vyiza natekereje bino bihe niba bizaba kuri nzungu biranyobera ariko ibi ni ibihe bikomeye sinzi niba nzungu azogenda abantu bakamera nkuku kwa Frank bizotegwa n'imibanire nawe yatuzanye natangira kutwitaho nkuko Frank yaratwitayo nawe igihe ciwe tuzarira Frank mu minsi yanje narize umunsi nabonye filime ya Mugisha y'u Burundi niyo yandijije nongera kukiriyo kurira kukiriyo cha Pombe Rais Magufuli umunsi bambwiye ngo yapfuye nibwo narize none Frank niwe muntu wandidije kazanja mu cumba nkarira nje nyine nagaruka nkikomeza nkabwira ko abacu ntayindire ariko yarandijije ndi hirya nkarira nabo bantu batatu bandijije none data ugende urabizi ko ndumuvuga butumwa uzoza untumira amatiki yo kuja mu ivuga butumwa zoza nguhudumiya nawe ni winjira muri kampuni usaruri jewe nzoza nsho ariko nuzana amango wamagara ngi Kigali itiki ngi Burundi itiki ngi Kampala itiki nanje komeza gusa nohereze ikibiriti cha Esiriya kugira ngo komeze uburumuri muri Amerika tuzogukumbura papa asante murakoze cyane ndabashimiye mwese kandi ndabakunda abanyarwandakazi abanyafrika migabane itandukanye badukurikira umunsi ku wundi Imana yo mu ijuru bamugisha ndabakunda cyane mu by'ukuri ntago aho tugiye ari kure ni hafi si yaregeranye tuzabonana mereye kuri mwene data maze kuvuga rwiyereka ni inshuti yanjye magara yo ku mutima cyane yaratuye mu gihugu cya Kenya mba mu Rwanda ariko twasaga n'ababana umunsi ku wundi nanjye nzamukumbura cyane kandi arabizi ko mpari kubwe ndahari kubwe kabisa tuzafatikanya ibintu byose bishoboka kugira ngo bigende neza inshuti zanjye zose zamerekeje n'abataje ndashimira abanaziri Joyous Upendo ndashimira abayumbe narabashimiye ku cyumweru za ministeri zose abantu bose ndabashimira Imana bamugisha abashumba Imana bagirire neza cyane by'umwihariko ndashimira Iwacu filme mwari muzi ko ari ibintu byacu binyura mu munsi kundi kandi birakomeje hari abantu bakomeje kunyandikira hari abantu bakomeje kunyandikira benshi bambaza ati se tuzosubira kubona ibikorwa byawe cyane rwose cyane pe nta munsi muzabibura tuzakomeza gukora kuri channel yanjye na channel y'Iwacu filme isi ibintu yaregeranye ibintu byose byaroroshe technology iri hejuru aho ngiye njyanye Imana sinyisize hano njyanye Imana kandi nta kindi kinjanye no gukora umurimo w'Imana Imana ibonye ko ari hangomba gukomereza kubera ko na hano twabikoze ariko nundi tuzajya tugaruka yaravuze ngo ndabatumye ngo mugende ku isi yose mu mpande zose z'isi mu nguni zose z'isi rero ubu nyine tugiye hariya ejo tuzaba turi ahandi nundi tuzaba turi ahandi rero Imana bamugisha ikintu gikuru nashaka kubamenyesha cibanze nuko ibikorwa byacu mutazabibura muzabibona umunsi ku munsi so ndabashimiye cyane ndabakunda nzakumbura stage hano muri Kigali ibihe byiza twagize mu by'ukuri nzabikumbura cyane ariko niko kwiza kubikumbura kuko nimbikumbura nzagaruka rero mukomeze mubane natwe mukore subscribe like share comment mukomeze mushigikire bene data abacuranza baririmbyi mu buryo bwose bushoboka tuzabana benshi twahuriraga kuri YouTube n'ubundi niho duhurira hanyuma rero abantu bari muri Amerika ndabatahije cyane ndabashimira mbere ntarahagera abantu bari USA mbashimiye mbere ntarahagera mu bantu bakomeje umuhamagaro wanjye baranshigikira n'abantu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika ntago novuga amazina ariko mwambereye umugisha igihe kirageze ngo nanjye mbabere umugisha mbituri neza mwangiriye uko umwuka w'Imana azanshoboza ningeraho rero muzoze dufatikanye aho muzombona kuri afishe cyangwa
muzoze tubane ndabizi neza ko ibintu bizagenda neza cyane mu gihe gito kidatinze tuzozi no tuze dukora amakwe ibintu ngibyo tuze dukora amakwe narabivuze abantu bagumye kubimbaza buzobera ino muri Afrika wamana uzumve ino ubukwe bwa Frank murakoze cyane Imana bamugisha ndabakunda tuzakomeza tubonane uko Imana data izadushoboza mugize neza cyane Tanova ayino karite jibe ezima ofari Haleluya narindi zina misi ijuru naryo twabona Yesu we nshuti yanjye ushime wowe warubabaje igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo byanyijije urupfu rubabaje igikombe gisharira wamufasha nabishede umusaraba w'isoni wajyana ukatira hano ushobora hano yadukiza ibyaha narindi zina munsi y'ijuru naryo twabona Yesu we nshuti yanjye Mana we Wabonye kugira neza kwa Kristo nako kantu no kukigana ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza yakoze imirimo ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza kandi dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza yavanye Dawidi mu nama amugira umwami wa Isiraheli ntabwo dufatahe Dawidi mu nama amugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi mu nama amugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi we mu nama amugira umwami wa Isiraheli iyo avuze biraba 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 Mana bakinanira Imana iyo avuze kuri wowe no kubikoriza bikora akinanira Imana nakinanira Imana ibyo yavuze kuri wowe no kubikoriza bikora icyo yavuze kuri njyewe no kubikoriza bikora so hadi kungurira hano hasi ibyo yavuze kuri wowe Mishe none uru rugendo uraruvugaho iki urugendo ndabona rwabaye njya nkurya
kugira ngo urye imisoro yabaye imisoro ku mabariyeri kimunanira arasohoye iureba muda y'inguma akabona shangari ikomeye nta kimwe kimunanira arasohoye nta kimwe kimunanira arasohoye mana we nta kimwe kimunanira arasohoye. Haleluya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo se hari ikinanira Imana mu gihe cyashizweho. Komere kandi wihangane. Nta kimwe kimunanira arasohoye 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 tatipa la firie asiberi de ginego mwangina baondi la fori. Haleluya. Iureba muda y'inguma akabona ishangari ikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye iureba muda y'inguma akabona ishangari ikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye nta kimwe kimunanira arasohoye mana we nta kimwe kimunanira arasohoye ano nta kimwe. ubu ngubu rero tugiye kureba Frank tugiye kumusezera hanyuma turajya kuri airport. Arasohoye nta kimwe kimunanira arasohoye Tailarita tipe heshima okarie de vie asilambre de je mwangi na bondi la fo. Hello guys, mumeze neza ubu turi Bujumbura tugiye gusezera bari kugira ngo zifate ni ikibazo ariko ntacyo nakagari gakenewe ntabwo twogonga ni muhumure umva hano barirukanka cyane umuvuduko wo hejuru bashobora kuba bagendamo cyane afite utudodani ntazi uko tumeze ariko nta kibazo twigarukiye mu bintu byacu ubu tugiye kureba Frank tugiye kuri OM guhereba Frank tukamusezera ariko tukaza no kujya kuri airport. Mbese abigize akoranabushake urabona nk'uyu nguyu binari gukora uyu nguyu nta muntu wamuhaye akazi ariko uciye ku muhanda akaza akagira akantu gato mu ibyo bintu bisobanurire kuri kamera. Okay, bisobanurire kamera ko bayishyize inyuma ubu bivuga none bifate turabimvikana ariko ngiyo AM tuyigezeho zoma yego hano ubu tugeze kuri OM
dutegereje ko Uko matiro none nagusabye. tukareba Frank tukamusuhuzaho gato ubundi turaza gukomereza kuri airport mu kanya tukamusuhuza bagiye kuduha umwanya tugiye muto kuganira bagiye kuduha umwanya muto tukaganira tukagira icyo tumubwira mu minota nka 30 wenda n'ibidukundira turaza kubagezaho nk'amagambo ya nyuma ari kudusezera agiye kwerekeza mu gihugu cya USA. Rero bandi mugende wewe ungendera inyuma ivyuma kubera ari ivyuma mwe barabe bihagaze bitega amatu tutabibonye bifotora umuvuduko mwinshi bahita badufata bakaduca amana sure ungendera inyuma gusa tugende uko mpaye ngende okay umuntu ufite ibihamya yuko Yesu yamugiriye neza tubimbane kano kandi nagatekerejeho karamfasha cyane kugira neza kwawe Kristo dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza dufite ibihamya ko Yesu agira neza yakoze imirimo twe tutari kwishoboza yavanye Dawidi mu ntama amugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi we mu ntama imugira umwami wa Isiraheli iyavuze biraba iyavuze biraba iyavuze biraba reka iyavuze biraba ayiwe iyavuze biraba we iyavuze biraba iyavuze biraba imishinga soma fata radus reka dufotoze turangize reka badufotere vuba vuba sawa nese sawa fi ongeramo nimero ndani mwingi mujasha zisubiza nayo yafashe iminsi yawe iri he niri ya Joe afite Ana we tuzobona na mami yakoze imirimo tuzobona n'ejo bundi tuzobona n'ejo bundi
sawa imwe tutari dushoboza dufite ibiyana twayasagira ayiwemeza yakoze imirimo twe tutari dushoboza. Iyi ni video arikoga sezera abantu murabeho aha ni ku kibuga, hano ni ku kibuga cyandadaye, turamusezeye bwa nyuma. Ndadaye sawa asante bunama imugira umwami wa Isiraheli avanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli avanye Dawidi bunama imugira umwami wa Isiraheli yavanye Dawidi bunama imugira umwami. Hagarara turashize murakoze cyane samamdo tuzobonana muyomba yambwiye ngo uzoze muri Arizona. Oya jahiyo nabwo tugenda ukanga muri ruzokwaka nuzoza uyenzi bone Jo ndashaka umfotora ifoto ntabwo mufotozanye wenyine ndaje foto imwe nohereza Bishop ari kuyisa uri wenyine gutya nindamutumye turashira se kino kintu kimeze gute mwashize uramanura ko kitari gukata se cyangwa kiramugaye nkaya kayiraho buke shaka gufata background hano inyuma gutya nakigira nkanga buke Jo ubwire yose hamwe bazazarira cyane yatubeshe yarakara waturutse hano hari yari kubwira saa iyi niyo kohereza Bishop yayisabye man uwari umushumba none muragenda amasaha angahe? ndabizi urumva turagiye turaca muri Kenya turava muri Kenya saa 6 tujye Dubai z'ijoro tujye Dubai nituva Dubai Los Angeles nituvayo Arizona. Los Angeles urazi nzakubwira amakuru nageze abakobwa baje bareba banazi mami ngwino twifotoze Jo mami nawe muza abandi bari muze mami nawe ngwino mwifotoze ifoto imwe nawe ifoto yose n'ibintu birimo ngwino umugana mu cyimbo cya TV ngwino nawe mugana ngwino uyu ni mama wa Dubai wahora kuvuga buri munsi. Uyu niwe navugaga kuri kamera buri munsi. Yatubwiraga ukuntu nijoro ukuntu ngo yakize kandi waramusengeye.
yarakize ejo bundi nzakuzanira umugeni muhumurize kubera ko nta niyo marene ntituzi ko ari bumere neza muhumurize noneho urakomera ntabwo ugira ikibazo dore wari wagiye turashize ino novuye ngaye banzureke n'ifoto yifoto fingwino aba ni bashiki banje Patrick Ariye babanazira nawe ni sawa uyu ni petit frère yatwitayeho cyane we n'umugabo wa Divine na mami Divine yageze muri Canada sawa vuga ngo world limit kwanza Jo satori umupira wa ariko zogoma tukwegeranye ku matelefone ume mwegeranye ntwerera twiteguye ubukwe bwawe vuba ye gusengera ubukwe abanaziri Rwanda abanaziri ku mutima yewe aya magambo azemo kwa changanyikwe kama Joy Munaziri ese muganga ari he sawa okay sawa mera ka bura yasa fata video yeme turi kumwe wa ntabwo ari byinshi ni byonyine ni ibi ngibi gusa tuzabona n'ejo bundi Ana hii fra sawa aramubura Tanova ainokari tejibe ezima ofai. Haleluya. Yuhindura mateka warumushumba kabumami nta kimwe kimunanira age gibihe iwe wimura abatware akimika abami mu gihe ce nta kimwe kimunanira age gibihe iwindura amateka wari umushumba kabumami nta kimwe kimunanira
akimikabami mu gihe cye nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwuhindura amateka uwari umushumba kabumami nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe wimura abatware akimikabami mu gihe cye nta na kimwe Okay. Iureba munda ingumba akabo shangari komeye nada kimwe kimunanira arashoboye Iureba munda ingumba. Murakoze, nitwa Christian Muhumure, abantu benshi bakunda kunyita Chris Iwacu. Kuri uyu munsi wo gusezeraho Frank ava muri Afurika yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umunsi twishimiye, nubwo wenda benshi bavuga ngo birababaje gutandukana, ariko ni na byiza ko agera na hariya ko yatubereye umugisha nabo akababera umugisha nkatwe. Turamwifuriza umugisha w'Imana, akomeze urukundo yari asanganywe. Twamwigiyeho ibintu byinshi. Frank ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu utagoranye pe. Frank ni umuntu utagoranye na gato. So nsaba Imana ikomeze imufashe, imushyigikire, imukomereze amaboko nk'uko yabiririmbye, kandi ikomeze ibane nawe mu murimo wiwe. Byaradushimishije cyane ukuntu ibihangano bye byageze kure, ari abanyamahanga, ari abanyarwanda, abarundi, abanyakenya, abanyekongo, nyine abantu bose, nta muntu Frank atagiriye umumaro mu bamukurikiye. Jewe bwa mbere nkimenyana na Frank, nanyimanya na Frank nkomeye, mvuga neza, mvuga ibintu bitomoye, hanyuma turakundana cyane, arambera umwana mwiza, nkamuhamagara nkamubwira ko indirimbo ziwe zamfashije, agaheza akameza kunyunganira mu byo nshaka, mu gusenga kwanje. Hanyuma rero haheze nk'iminsi nk'amezi 4 gutyo, amezi 5, ndagwara. Hejeje kugwara, sinasubira kuvuga, sinasubira kugenda, sinasubira gukora ikintu na kimwe. Nagize havesi. Mejeje kugira havesi, niho byankomereye rero. Twara tuvugana na Frank nkamubwira imigambi yose, biranka ko nsubira kuvuga. Byanse ko nsubira kuvuga, ndamara amezi 3 n'inusu ntavuga, ngendera muri chaise roulante. Kandi muri chaise roulante byari bikomeye, kubera kuko nari ahantu hajenyene, nta kuntu navugana na gusa niyo Frank ashaka kunsengera. Frank aransengera kenshi cyane, akavuga nuko ntegerezwa gukira, akavuga yashimitse cyane. Muri ayo mezi yose ndabyemera. Hanyuma mpejeje kubyemera,
niho rimwe umunsi umwe haheze amezi 3 nk'inusu aransengera ku telefone, yasengera ku telefone je ndi Dubai, aransengera aravuga ngo mu izina rya Yesu uyu muvyeyi yategerezwa gukira. Hanyuma yaje kubivuga gutyo ngira agashavu kenshi ko kubona Frank nsengera akambwira yuko ntegerezwa gukira sinkire muri ayo mezi yose. Hanyuma rero nje ndahaguruka n'ishavu ryinshi, ndahaguruka ndagenda. Mpejeje kugenda ndakoma induru, umwana twari kumwe asharaza ariruka arambaza bikugendeye gute mami, bikugendeye gute mami? Ndamubwira nti igitangaza kirabaye. Yumva ko sinavuga muri ico gihe, nagumye mvuga nti gitangaza. Nawe igitangaza ntiyabyumva kuko ni Umufilipino, ntabwo avuga igifaransa cyangwa ikirundi. Hanyuma akaguma yumva ndira mvuga ngo igitangaza kirabaye. Hanyuma yaje kuvuga ngo igitangaza kirabaye, jewe nca ndamubwira this is surprise. Mugabo ntashobora kuvuga neza, akumva surprise only. Hanyuma ndamubwira mu marenga ngira amasinye gusa, ndamubwira nti ni igitangaza cyabaye. Ndagenda akambwira ni wewe, nanjye nkamubwira ni jewe ndiko ndagenda. Frank yambereye umwana mwiza, ntiyambereye umwana mwiza gusa, yambereye umwana w'igitangaza mu mutima wanje no mu bintu byose. Sinshobora kuvuga Frank ukuntu yambereye umwana mwiza, haba mu masengesho, haba mu kumfasha kwemera, kurinda, gukora ibintu byose. Ishiramanga giwe ryose ryabakuriwe. N'ubu sindatangura kuvuga neza, ariko ukuntu anyankuraja, ukuntu ambwira yuko Imana ishobora byose, ndabyemera nkabyizera. Ni naco gituma iminsi yose nzokwama nibuka Frank ku bintu byose yankoreye. Ntabwo nobivuga ngo ndabishobora, no mu bintu bisanzwe byose murambabarira si jewe. Frank ni umwana mwiza ntashobora kuvuga, araririmba nkumva umutima wanje uraciye, araririmba nkumva umutima wanje usubiye mu nda, araririmba nkumva umutima wanje usubiye kuba uwo nari we, nkibagira ibyo mfise byose, nkibagira ubumuga bwanje. Kandi noneho Frank kuri jewe yari umwana wanje kandi mfise ku mutima. Ntiyari umuntu asanzwe gusa, yari umuntu afise byose. Frank ntiyari umuntu asanzwe kuri jewe, kandi iyo ndiko ndavugisha Frank numva umutima wanje uruhutse, numva nduhutse ku mutima, numva ibintu byose biciye bigenda neza, numva ntazosubira kugira ikibazo na kimwe. Sinshobora.
ndavuga cyane cyane ku kungene yigera kumpamagara iminsi yose ambarira ukuntu agwaye adashobora kugenda mu giteranire nkambwira nakunge gusaba ikigongwe unaba rugende kubera kuko ndazi kuza kubishobora ndazi kuza kubikora kandi ubikorana umutima mwiza hanyuma mu giteranire mwigize gukora kirimo sositerne hanyuma agira aha amakado abantu yarabahaye amakado bose baravuga bose bararonka amakado nza numva arahamagaye Frank umutima wanjye uranezerwa cyane kubona ashobora guhamagara Frank muri abo bantu bigitangaza nawe akamushyiramo byari ibintu biteye igomwe biteye imbabazi ntazi ko nozivuga ariko kenshi na kenshi ibintu byantungura nuko yavuga iminsi yose ngo aragwaye ngo ntabwo ameze neza ariho nkamubona mu rusengero ariko arakora kandi akora neza kandi akabyina bitangaje Frank ntacyo mfise ndeka kumwifuriza Frank ndamwifuriza ubuzima bwiza atunganirwe Imana yo mu ijuru imuhe ibyo ashaka byose ku mutima wiwe ariko igikomeye cyane muri byose igikomeye nuko Frank atazova ku Mana ni nacyo namwandikiye uno munsi namwandikiye de ton nom sinzi ko muyizi mu Kinyarwanda namwandikiye de ton nom chapitre 15 verset 4 jusqu'à 6 nibyo ndamwifuriza kandi nabimwandikiye ndamubwira ko abisoma mu ndege kuko ntihazoba afise umwanya ukwiye wo kubisoma twigeze kubona umuhobera urarira cyane buriya wari uri gutekereza ibiki narindi gutekereza yuko ntazosubira kumubona bose barambwira ngo azosubira kugaruka ariko sinzi ko azosubira kugaruka ngo mbise amagara urabona jewe mbise amagara makeyi hanyuma rero kubera mbise amagara makeyi ntekereza ko azosubira kugaruka naragiye kwa Yesu nta kindi cyane iki nta kindi mu ndirimbo za Frank nta n'imwe yapfa kuvuga yapfa kuririmba gusa ikintu icyo ari cyo cyose cyaramfasha nkiyumvira ibintu ariko araririmba arabyumva ibintu ariko aravuga arabyumva niyo aba abitegera Imana imuhe umugisha urenze uwo yarafise wewe umuntu yaririmbye yavuze ngo nimve mu gitanda ngo ku izina rya Yesu ngo ndavuze ngo uno munsi nahaguruke ngahaguruka kubera ishavu umuntu yankuye muri shezerurane mwe mwumva no muvuga ngo iki biragoye kuvuga mu bisanzwe biragoye kuvuga kubera kuko ntabwo ubyumva sinavuga naho nahagurutse nkagenda sinavuga ariko naravuze mu nyuma ndatangura ndavuga buhoro buhoro kubera yanyankuraja akambwira ngo byose bizoshoboka nkibuka ingene byashobotse mvuye muri shezerurane nubwo mushobora kubitegera mwege mutabironse ntimushobora kubitegera ariko
birateye ubwoba kubona umuntu aguhagurutsa wari Kibuga udashobora kugenda ukahaguruka ukagenda. Ni byiza cyane, sicyo ganazomwibagirira ko na rimwe sinzokugera nibagira iyo se. Ateganya gukora ubukwe umwaka uza ndakeka uzaba burimo. Imana niyo ikimpaye amagara, Imana ikimpaye amagara, ubwo bukwe nzoba ndaburimwo bwose, ariko ntabizi by'Imana iteganya. Yego, nta magambo menshi mfise yo kuvuga. Gushima Imana, gukezagira Imana, n'ukwizigira yuko nzosubira kumubona. Nta kindi conezereza atari gusubira kumubona. Nizeye ko niyagiye atagiye burundu, azoza arasukuma amavideo tukamubona, tugasubira tugahimbagwa hamwe nawe mu byagiye gukora byose. Frank ni umuvandimwe, ni umukristo mugenzi wanjye, twari dufitanye itorero none ubu twari tuvuye kumuherekeza kuri airport, imvura yaguye tumarana umwanya muto cyane, ariko ubu tugeze mu rugo. Wenda nawe ashobora kuba bari guhaguruka saa 9 zageze. Aha, iryo torero uvuga ni irihe? Arabuka saa 9 ku batarizi. Itorero ni online church yitwa Iwacu Films, niho twataramiraga, niho twateraniraga, twagiraga ibihe byiza cyane na Frank. None aragiye, ariko tuzongera tubigire ko n'ubundi ari online, rizakomeza kandi nawe tuzakomeza aribemo, arikoremo nk'ibyo yarasanzwe arikoramo. Agira urukundo rwinshi, agira ishyaka ryinshi, yatugaragarije ishyaka ryinshi birenze, ndavuga mu rwego rw'abanaziri, nubwo atajya bahagarara ariko n'inge munaziri uri hano, rwinshi yagaragaje umwete mwinshi. Muri make yari inkingi ikomeye cyane mu banaziri, ariko twibaza ko najya azakora umurimo kandi tuzasubira kandi tukamukirira. Ngana watubwira ni iki wumva Frank yagufashaga mu buhe buryo? Yamfashaga mu materaniro, yazamuraga amateraniro cyane, tuzamukumbura cyane mu materaniro muri Foursquare cyane cyane. Joy, aya barakana ashaka kongera kuvuga? Okay, cyane ikintu kongera nayingiye kuvuga koko ni urukundo nayingiye gushimangira nyine rwiwe n'iryo shyaka mugenzi wanjye yaravuze. Yagiye ishyaka ku buryo butangaje. Hari n'igihe yazaga wenyine nka kare nyine mu gitondo tukabona tuzindukiyeho gusa akavuga ngo arumva ashaka nyine gukora igitaramo, agatekereza nta muntu wamuhamagaye, ntaki, ariko ishyaka ryo gukunda umurimo w'Imana. Namwifuriza gutera imbere kurushaho mu buryo bw'umwuka n'uburyo bwo muri financial. Ikindi ni uko yazubaka akagira famiye, noneho agakorera Imana, none afite na famiye n'abana bazamukomokaho, akera imbuto no muri ubwo buryo. Reka mbaze Chris, umuhagarariye Iwacu Film, nta gihanga uri kubona kigiye kugaragara kuri Iwacu Film? Cyinshi. Oya, ntacyo, kubera ko ntabwo tukimufite mu buryo tumubona gutya, ariko tumufite mu buryo buri virtual, turamufite. Tuzajya duterana kenshi. Isi yabaye ntoya, abantu baregeranye cyane, n'ubundi n'abantu benshi bamuzi ntabwo ari abamubonye. Abenshi bamuzi ni abamubonye bitari kubonana, abenshi bamubonye live, niho bagenda bamubona ku ma social media. None turacyari kumwe. Urumva impano ya Frank usibye nanjye ntawe utayibona, kuko ntago yihishira, umuntu uwo ari we wese arayibona. Frank ni umuntu ngira ngo n'umuntu utamuzi yamubona akabona ari sociable,
akabona bagakundana gusa bakagira connection, noneho hanyuma agenda avumbura impano zimurimo, zirimo iyo y'urukundo, zirimo iyo kuririmba. Abenshi bazi ko ariyo kuririmba gusa Frank agira, ariko agira impano nyinshi. Nk'urugero, Frank azi koga, twajyaga Sport TV koga, akoga reka ngaruke n'umufasha wawe, turagenda tubinyuramo byinshi bigiye bitandukanye. Nk'umufasha wawe ngewe nagerageje kuhagera, muri live mbona bisa nk'ibigoye. Frank we bigenda bite? Ntago yabagoraga? ntabwo agoranye, mbese ni umwana ushimishije kabisa, kandi umwana urya ashimisha ababyeyi. Agira apeti kabisa. Yakundaga kurya iki? Umutsima, umuceri ukaranze fresh, imboga za dodo, utuboga yakundaga twa dodo nyine dushishe mu mavuta n'igitunguru gusa, udushyimbo, ntabwo agoranye. Agakunda no kunywa cyane, akabona icyo kunywa pe. Reka ngaruke kuri Chris, nubwo bimwe ari kubinyema. Ndari ikintu ushaka kukubaza. Urabona kenshi ari ukuntu ukoresha abahanzi benshi kuri live, ugasanga biragorana ko wakira abahanzi batandukanye, ariko ari ukuntu live igorana. Ninde muntu w'umuhanzi cyane cyane nka Frank igeza kugora? Frank ntagoye. Frank araza rimwe akaza yababaye akaririmba ukabona aragize. Hari umunsi koko yigeze kuza yababaye yarize, ariko araririmba biragira. Nyine araririmba bigenda bihinduka n'abantu baranezerwa cyane. Frank nta na hamwe yigeze agorana, nta kintu kimwe agoranyemo. Frank ni umuntu wahamagara ngo na kenshi yarahamagaraga ngo ndaje dutarame. Twaje kumusanga hano i Burundi, dusanga ngo ni umuvandimwe wiwe, araza kuduha exclusive interview. Wabonye binatandukanye par rapport n'ukuntu tuzi Frank ni umusore w'inzobe, ariko murumuna twasanze bitandukanye n'uko tubitekereza. Muze kadahagarara yatangira twibwira. Yewe murantunguye. Banyita Patrick, nije kurikira Frank, yani Bujumbura. Ko tuzi ko se mukuru wawe se ariwe Frank adufasha mu bijyanye n'uburirimbyi, wowe se waba ufite iyo mpano? Ego nanje mfite korali nyoboye ndetse n'amaministeri. Iyo zo ni izihe? Nsengera mu kanisa ryitwa Gilgal Church riba mu Kanyosha, nyoboye na ministeri yitwa Hope Ministry. Wari wagera se mu Rwanda? Aya sindahagera. Wifuza se kuhagera basi ugasiba icyuho cya Frank? Hamwe n'Imana bikunze twahagera. Waturirimbiye akarimbo gato ka Frank? Banza gukupe gatoya, banza gukupe. Ni akapera ntabwo bisaba note, bisaba ikirimba kamwe gato. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Nako ndumva ko impano ni iy'umuryango. Mama yaba yararirimbye se cyangwa papa? Yego, mama ni umuririmbyi, no baracari muri korali. Aba muri korali ni umurongozi, arayoboye, ni n'umuririmbyi. Papa nawe yarigeze kuririmba, ubu ngubu arashaje, nta kiririmba cyane, ariko iyo bishitse nyine akunze kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Nuko watubwira ibibazo, ngiye kubaza ibibazo bibiri bikomereze gahunda. Urambwira icyo Frank agusigiye, and then umbwire n'icyo mwifuriza. Bon, reka ntangire ku cyo mwifurizaho. Mwifuriza guhigwa, iyo agiye azisange kandi azakomeza uko yari ari hariya, azashikiriye azakomerezeho. Icyo nicyo mwifuriza. Hanyuma icyo yansigiye niki yansigiye gama? Ni Yesu wenyine. Yansigiye Yesu. Twaraganiye cyane aho yaragejeje, natwe tuzakomeza tuhakomereze mu buryo bw'umuryango, kuko yarafashe runini. Ni nkanje asigiye
inkoni kuba nsigaye hano ubwo bizagenda bicamo tuzagenda tugerageza sasa murakoze cyane murakoze